Ko te pātaia, ka ea rānei I ēnei pūtea nei ngā hia me ngā wawata mo te hauara o ngai tātou te iwi Māori. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. I te tirohanga Māori ko te marae te wāhi whakatau I ngā take nui o te iwi. Ko te rā ngai hauora Māori te take nui e wānanga tiana. To have Māori at the forefront of all of what we do. And actually, that's what we need to do throughout our health system. Too many Māori missing out. Rua te kaumārua miriona tāra te tahua kua tuarihia ki te Māori Health Authority ki te whakatika I ngā tōritetanga hauora ki te Māori. Sean's not quite used to this. Ko te whakarauora me te whakahauora I ngā tikanga rongoā Māori tētahi aronga mātuatua. Mea hou ki te ao Pākehā, engari kua roa rawa tātou te iwi Māori e whakamahia nei I ngā mahi o tātou mātua tūpuna hoino. Kua kite atu hau ki roto I te mahi korona ne, ki roto I ngā tau e rua kua pahure. E mea nei te iwi, e hoa ko te mea pai mō te iwi Māori ko te rongoā Māori. Kei weri ke ngā tatauranga hauora mō te Māori e haere ana, he nui hoki rātou kei ngā ratonga auraki e te aki nāna, ko etahi kaore I te paku aro atu. Ui ana te pātai mā te tahua nei e tika e te take hauora Māori. Ai Marika. The best thing we can say in this tahua, there's support to those providers who have been going flat stick for 2 years solid and haven't been able to relieve the stress in the system. So we're providing a little bit of support for that so that in May we can fully build that resilience within our own Māori providers. So I just want to pay a special mihi to all of our kaimahi out there, acknowledge the tough 2 years, and this is even more reason for us to get started on these reforms right now. If we achieve a system that works better for Māori, we'll have a better system for everyone in Aotearoa. Hei ngā marama haere ake nei puta I te whānuitanga o te tahua nei, hei whakatika I te pūnaha kua roa e tāmi ana I te hauora Māori. Te o Kiwa McLean, te karere.